Bienvenidos sean al programa Salid Pueblo Mío. Disfruta de tu programa favorito. Con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Éxodo, presentamos Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, okarjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, misunhabham, hanhupanakchik, hujlorabhamti. Diosaj aski alwaki churistpan akasawado wilita kantatina munata hilanaka munata kulyakanaka Diosan monasiñap toqueja mako timpiwa humanak taipir portantan aka radio Tercer Éxodo hauk satoque ukamarakiwa siempre maestastanja kaukiriteja kaya Perú, Huancani, Ucalugarana, Utjaraki, ma Radio FM, Ucaste Radio Red Huancani, Ayukam Sotine, Uca Radio Mpewa, Mayest Astanja, Kitinagateja Radio Red Huancani, Istaptak Kalwatanja, Humanakarosa Arum Tanip Haraxnawa, Munat Hilanaka, Culiacanaka, Kaya Huancani, Perú, Calugarankiri, amigos, hermanos, hermanas, humanacao arum tataptaja, humanacan hilatam hermano Lino, Dios askiur churpan humanacaro sasao saniwayapasma. Ukamaste akalwatanja, Dios aroa, walillos pagartan, por cuando hupaj hakan churaskisto, acá orakana, ukami panwa, mayampis, apantan Diosan arunakapa take kitinagatej suyapjta programa take kitinagatej siempre ischukipjta especialmente aymarlajra parlasire hilanaka kuyakanaka nayatekej sinti kosisiñawa humanakaro Diosan arunakapa loktaña ukamasti akalwatan janira Diosan arunakapar por kasinja monaraktanwa arum tañaraki montana kalwatan arum taña takpacha hilanaka kuyakanaka kitinakateja kaya Ururo, departamento de Ururo, ukaste exactamente lugar Machacamarca, hayukaujanja y choro sábado takej Guaquista Sipki, Mahacha fiesta espiritual, como que Karur domingo. Esa, Ukaujarua invita a Tanja, Ukamaj ya hasta Chicauro Takej, y Chor Sábado ya hasta Porintañasawa Kalugararo, Yuspagar Tawaitanua, Hilata Pastor Edgar Poma, Upawa invita a Istoj, Uparakiwa Kaya Ururo departamento, ucaste Machacamarca, Hayucalogarana, más o menos Ururo Marcat, Jania ma Urjama Viactaña, Hayucalogaranquiwa, Machacamarca, Hayucamsutine, Ucaujanua Hilata Pastor Edgar Poma, Upaj Diosano Necaparo, Kayaujanja alimento espiritual loktaskaraki hupanakaj niyawa kaja posimaranaka ukaujanja katasjapje diosar service ukamaja choro sabadoja panakaj apjaniwa aniversario kaja pusimara
ukarogaran Diosaj upanakaro permite chiqpachas tantash t'asiña otjiwa machaq almanaka otjiwa hilas kullakas kumarak otjiwa wanaka wayna tawakunaka upanakawa Diosan ajita ataina ukat orajepan tiempo jepana upanakaj istapja qollan glorioso mensaje ukat upanakaja aceptjapje Diosaro ukatwa ukologaran akaj nia pusi maranaka Diosaro sirvisipke hayukatwa upanakaj monapje hichoro sábado qaroro domingo Diosaro yuspagartaña ukapusi mara todavía upanakaroj Diosaja irpaskina era qatarro ukatwa montan jaromtaña taqpach hermanos de Oruro Machacamarca ukalugarana especialmente Gilata Pastor Edgar Puma kamarak esposapa ukapach para que diáconos, síndicos, director de cantos, músicos Jupanagaroa arum tatanja kamarak taqpacha iglesita no qawqanipta tij ukkanpacha nayaja yuspagat anipusnawa invita apjatamata ukamajchoroje hasta chica oro aquí Dios mediante por entaniñani hanio solamente Jupanakam tapkiti posimara ukaujan unstatapa hano castigo panakaj también hichaja propio casa de Dios tabernáculo esa tabernáculo ukwa otaistapje ukatste hasta rato que ponía upanakaja omaistapje suma uka obra fina ya está pintada ukamwali suma Dios ukamwakichi upanakataki entonces komaja qaroro domingoja uka Diosan otapwa loqtata harakini Diosar entriktatahani uka ojana Diosan wawanakapaj Diosar sirvipjañapataki Camarakio qaroro sábado ya hasta chica oro pasatatste ya tianistuba otjanio siba bautismo en agua uma bautismo seguramente otjiwal almanaka machaq almanaka que tiene gatej pokapjani uka Diosan kamachipa ukaste bautismo en el nombre de Jesucristo bautismo bíblico ukaj según Hechos capítulo 2 versículos 38 ukaqel qatarjama ukamaraki kunjamteja Señor Jesucristo haitawayisto Evangelio de Marcos capítulo 16 verso 16 ukat nairaqataro Dios axivas sarapjam yatianipjam parlanipjam predicanipjam acá evangelio y kititej bautizasini ukao kespiatani gloria al Señor apóstol Pedroja Pentecoste oroja Hechos Lebrón Saraquiwa arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hayu kamao qilqataja, uka qilqatanakarjamawa, Oruro Marcana, Machacamarca ukalugarana, hichoro sábado y hasta chicaor pasataro, opanakaje hasta intrictas japjaneja, diosaro, bautismo toque, como ukawajaro invita tatanja, Diosan gracia toque komaja, ukawajaro maqauqa hilatanakam, kuyaganacampe, purinta weñaneja, ukamaja, ya hasta Ichatardej culto, ukamaraka arum toquerosa culturaki, y caroros también dedicación del tabernáculo. Dios anotapa Dios arloq jañaraki, con jacosiñas comaja, Dios comaj bendispanay arum toetanua, takpaya hilas kuyacas, que tienen catejo con Machacamarca, Oruro caujanja, Dios aroj, ñaca posimaranaka, yupaychapta, sirvipta, Dios bendispan sasahumanagaroja, saniwayapsma aka radio, tercer éxodo, oxatpacha. Seguramente cuando kapjarakiniwa Santa Cruz marcatja, por inipjaniu hischistoa, ma delegación. Bueno, pauja hermano cachinia, waliki saractano kamaja, Cochabamba logratza, por intanipjarakiniu sasao saraquisto, Cochabamba, Jorani Pampa, ukatwa seguramente por tanipjachani, inas ya kaujanacampit por tanipjarakchini, ukamarakiwa ka altupata logratja, saranta pjarakiniu ya kailisianakata seguramente, ukamaste walhaninakao
aka orunja iktaptañaniqa kwaj wali kosisiñawa wali askirakiniwa ukam juntuki yosaro yupaychawañani Dios ay bentispan ukawmunaraktan awistañaraki ukamaste yakalwatanja ratukirakiwa uranakaj halarakiqa ukamipanste alajpash Dios awkiruwa Dios pagartawañani hupat maitasiñani upaj kalwatan yanaptispan arunakaps oñestaispan con jamateja kaqipa programa nakan paltasiskanwa Ángel de Jehová auxatoqet Diosan Ángel aptok paltasiskan Diosan Ángel nakapaj walja Ángel nakaotje no entonces komaj todavía akalwatan ma qawqa textonaxa litas kikiñani ukamao avanzañani qawqa programan hay paltasiñana ka Ángel naktoqej Dios había naptistani komaja Dios bendispan Diosaro akastasiñani umatejni sartawa extaj ya hasta oración Lord asimay hila kuyaka umahan oración Lord aquí orasaki ya toxoa exta trabajo roja ya o aquí si oración Lord asiña siempre Diosar mait suaña ukawal importante ukamahila kuyaka Diosaro ya akastasiñani Señor Jesucristo akalwatanwa Dios pagaransma graciam toque todavía monasiam toque humaj permitista más abadumpisa aruna kama yatiaña aruna kama arsuña kitina katej suyapja ka programa taqi kitina katej aymar lajra para el tasiripji ukajela nakataki kuyaka nakataki Señor kunja una serita sumaja ukam todavía wakista nayaros permitista acá instrumento acá radio wakista rakta acá maora kamarakaya wankani Perú kalogranza ka radio FM radio reto wankani taqi ukanak toqewa ay marlajra para el tasiri wa unakamaj istapje Señor bendista may taqenero taqenir chamaistam aruna kamampi quizás utjarakchis usutanaka yaktatanaka yantanaka taipi qataserinaka Señor hupanakaria napta usutanakaros qoiltam Señor humata qolerej chohrem toqewa qollata hapqa ayu kamahumaja acha promisanaka haito apgesta Isaías profetan libro pan Dios pagaratam Señor yantankchi ukahilanak kuyakanakaros chamaistam ukamatupanakajqa yantanakanja chamani saitasipjani y atip tapjarakini ukayantanakaja taqi kriyente nakatak askiskiwa askipuniskiw yantanakaj kanakaj pasaña nakajaw Señor Jesús problema nakas pasañao taqi konas kriyente nakatakij askitakipune hutaski Señor Jesucristo yanaptite akalwatanja kawkiri arunakamatej umajwakistawaikta ukanak litawayaña taqi istiri nakataki umay usma lakajsa amuyoqsa taqikuna nayaj simplemente ma instrumento kwa usktaswaya akauhan Señor kitine katajka radions irnaqi upanakaros yanaptam chamaistam ukamarak Señor kaya Perú lugarans kamsasao Señor maitasma Jesucristo santo bendito sutimaro ukamapan bien ukamaja hilanakuyakanaka Anira Dios na nakaplit kasin na maqochumpi mo naraktanja yusaro yuspagart oñaraki kumaj radio pacha ma 8 mayo paichavi con jamateja tabernáculo del Señor Jesucristo yusaro yupaistas karaktan como grabación otjarakisto a ver esta oñanía diosar ukakochumpi esta sueñan y la técnico estawayas ma yupaichavi ma 8 acá orasan gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mas uma felicidade, Jesus aqui, amém que está Jesus aqui, Jesus aqui. Necesita
Aleluya. Masuma Espíritu Santo. Jesús aquí. Ya te daré una canción. Jesús aquí. Aleluya. Jesús aquí, aleluya, a enseñar Espíritu. Jesús aquí, Cristo ya aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Kunja kosesiñasa. Yusaro yupaisiñaja. Señor Jesucristo, hakasirakiwa ochunak taipin. Ukatwa hiwasanakaj loktañasa. Más suma ofrendjama. Take chuymatpacha. Ochunakam. Achanchiñasaj. Dios pagarañasaj. Por cuanto Dios hiwas chaktata huchan kataskipana upaj wilapampe harekisto huchanakasa upaj Diosa kasina hakertuk asa huti akaorakero hiwasan hiwañasa cruzan hiwawaye wilap wartasiwaye humana nayana huchanaka hareqañataki huchanaka q'umachqañataki ukamata hiwasaroja tuktayqañataki qollan iglesiapa qollan wawanakapa qollan noviapa esposapa kun jasumas Diosan monasiñapaj ayukata wakisi akaoraqin qataskas todavía acá hanchin qataskas todavía alaqpacha okiroja yupaychaña q'uchuña uka antiguo q'uchunakampe qollana hayun inspirata q'uchunakampe ukamaja Diosay kumaj bendispan uka yupaychabe q'uchuro hichaste munaraktanwa lit'asiña Diosana runakapa ukamaja lit'asirakiñaniwa Génesis Antiguo Testamento capítulo 19 verso 1 ukaujitat nairaqatarowa lit'arakiñani maqawqa versículo naka akam sasawa qillqt'ata castellano aronja Diosana runakapaj. Y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot levantándose a recibirlos, e inclinóse hacia el suelo. Y dijo: ahora pues, señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino,
Ellos respondieron: no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, y hizo los banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Gloria a Dios. Hayuka hitkama, lit sueñani, Diosana suma musqaronakapa. Diosana suma hakaña arunakapa. Aka Diosan arunakap hamaha haniponiu kitins utikiti. Aniu kaukir hakins utikiti. Aniwa kiti pastorans utikiti. Ni kiti obispons. Ni kiti papans utikiti. Aka Diosan arupaha Diosan lakapat misteri inspirata qollana hayun. Registrata aka Santo Librun, Santa Biblia sata. Hisa. Kuna pachatech leit astan. Mahis kakis. Diosan arupaja. Creyente Diosan kirita kej wali mosqaponiu. Wali kosiskaya. Wali bendición. Ukamarakiwa. Wali chamanchawe. Almana kasataki. Kun hakosiñas kumaja. Diosan arunakap leit asinyaja. Hayu katapi, libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 3, ukaujitan Dios aksej, kosisiñaniu, kitinakatej, aka libron qillaqtataki ukaronaka litki ukanakaj. Kosisiñanirakiu kitinakatej, aka libron qillaqtataki ukaronakapa istapki ukanakas. Gloria al Señor. Ukamaj. Panin pachawa. Kusisiñanej. Diosan arupa liiterinaka. Kusisiñaniu. Y Diosan arupa isterinaka. Kusisiñanirakiu. Kun jasumas kumaj. Munat amigo, munat hila, munat kuliaka. Si te akalwatan humaj istostaja. O umaj kosisiñanitao. Dios ahumar bendispan. Y si tech nayas lit anirakstja o kamaj nayatekej kosisiñarakiu aquellos narunakapa lit añaj. Dios ahukamaja akalwatanja sapa chuymaru. Sapa almaro parltistpan. Dios ankirinakakiwa atencionampe. Respetompe, istapjanej, Diosan arunakapja. Chitinakatejan Diosan kapkeja, upanakatakej, aniusumakanit. Upanakatakeja, akayosan arunakapaj, ma kuintu kaspas ukamakiniu. Hisa, ukamponinua, kaldat pachas. Walhaninakauhan respitkite, Diosan arunakaparo. Walhaninakauhan respitkite aka Santa Biblia ros. Isitech aka Santa Biblia mainehan respitkich. Sitech mainehan Diosan arunakaparos respitkich. Anirakipi Diosaroh respitkitech. Isa, aniu Diosaroh respitkite. Isitehan Diosar respitkich. Wala chalakisiñaw hupatakej. Diosaj merecewa take respeto. Diosaj merecewa take reverencia. Esa. Diosaja hinchuniwa. Ukat hupaj istaskio takekuna. Diosaj nairaniwa. Además, Biblian, creo que Zacarías, ukauhankite, ukalibron kayaktatao me parece, Diosan naira nakapaj pakalkosa rekisa, 7 ojos. Ukaka orakpach muitiksiwa. Aniponiu kunas imantatakite,
Diosan nairana kapatja. Hisa. Ukamaja. Diosaja. Taque lugarankiu. Diosaj. Anio solamente hanchique unishkite. Diosaj uñantigua chuyma. Pensamiento naka. Kaliatej. Kaliatej Diosaj. Diosaj ajanuk unkatas nah. Pero Diosaj te chuyma. Y kunatej ukamankanki. Kunatej pensamiento. Takeo kanek Diosaj yate. Mahani Diosaj ingainksnate. Ukatwa wakisi. Kunapachatej Diosan arup. Para astanja. Atencionampi istañas. Ukapachawa bendicionane. Si te humaj iyaosanyampi yosanarunekap istas maja. Osuta tamats kolyate kiejas mao. Anit krik tuka. Amigo hermano, si te humaj wale respetompi yosanarunekap istas ma. Osumats kolyate kiejas mao. Yantanakan kstasa Diosaj chamchoriristam ko yantanakar atiptiñataki. Anukaj yakinakach utjaspa. Ukayakinakamas kusisiñaru kotikiptaspa. Pero naira katjuakisiwa Diosaro respetaña. Aronakaparo respetaña. Ukapachawa takikonasa wakisi. Iyao señarakiu wakisiraki. Hisa. Qilqatawa Santa Bibliana. Kaya Hebreos librona. Apóstol Pablo la captó que Diosaj arsone. Han iyao señampeja. Haniponiu Diosaroj agrada weixnate. Entonces, wakisiponiwa iyaosaña. ¿No? Iyaosaña yosan aronacaparo. Iyaosaña yosan promesa nacaparo. Iyaosaña poni que Diosaja humalaico nayalaico Calvario cruzana Hacañapa chorasitapa. Wila wartatapa. Humana nayana, jespiataña sataki, kun jakosesiñas. Ukatapiwa kisig Diosaroj hachanchaña, han asjaras san pencasisa, yupaychaña, sirviña. Mientras akaurakchik pasktan ukaj, porque iwasak pasajero kirikaitan akauraken. Aniwiña kiriktante. Iwasan viña hakeñaj, ya, kapachangaskiw. Pirichorot pachaw yastu ka viña hakeñan katan, ahayon. Con hakosiñas kuaj, kamaj monat hila monat kuliaka, con jamatej pasir programa nakatpach paltastanja, Ángel de Jehová, ukatoket, ¿no? Paltasistanwa, con jamas Diosaj, Ángela nakar, lortawayataina. Ukama Ángel taipit, supayaj unistawatan, Diosan inimigupaj, ayuka nakatwa pasirij paltanipasmaja. Pirichajan paltashka kinyan hukampe, con jamatej acá Génesis 19 litawaitan. Yakipajaniu kriikite Ángela nakaroj, utkaspat Ángela nakast. Yakipaj maij piensa rektan, con Ángela nakaja chikanakani chispa, ukama achahama cheroin tatay halan chispa, hay ukamanax piensa rektano. Ni ukama kite, yosan Ángela nakapaja, yosan Ángela paj, ma chacharoin tataki uniste, ma chachamaki tuko orasaj. Por ejemplo, acá naja litawaitanwa, kunapachatej Lot paj, Diosar y Ausiri chacharaquino, juntamente esposapampe, ukamaraki papu chapampe. Upanakaja kasipjanwa Sodoma, Gomorra, ukamarcana. Uka Sodoma, Gomorra, marcan hakirinakaste, waliponiwa Dios contra uchanchas japjataina. Waliponiwa Dios aroja apisi japjataina. Waliponiwa Dios aroja hachaya japjataina, yakisi japjataina. Ukatawa Diosaja
pacienciapa pistayasi. Uka tawa Diosaja decreta taina. Uka Sodoma Gomorra marcaro ninampina kantayjaña. Esa. Uka Sodoma Gomorra marcan hakiri hakinakaj. Chachanakat sipana, warminakat sipana, waina tawakonakat sipana. Maski kuna autoridad apas, cargonakan pas kun ministro nakapas, reina kapas. Upanakaj takini poni Diosat armas japjataini kun hayakisinya sukaj. Ukamarkan hakiri nakaja, todavía ukampe, wale año lo ñarcaro manjapjataina. Upanakaj hasta chachanakas chachapura, kasarasjaña. Warminakas tal vez comaraki. Ukausan maneja Sodoma y Gomorra. Ukamarkan sutipaj ukat ukasutinax aparakej. Taki ukahan walinakaj haniponiu alajpach Diosaroj. Gustjans ni agradjans. Ukatao Diosaja kitanitaina. Pa angelanak. Sodoma Gomoran unjap pataki. Castellano santaba ángeles investigadores de juicio. O sea, upanakaja, acá ángel nakaja, Diosaj kitanita inawa, uñaki papjañap, kun jamapini pachas, a ver, Sodoma Gomorra, akinakas kun jamás, chachanakas warminakas kun hams portas pach, taqiukanak, reinakas, gobernantinakas kun jamás. Ukamaj Diosaj kitani wayataina, ka angelanaka, uka angelanakaste, cualquier chachanakar tuk ataquino. Pero kitis Diosan angela patap, yatina uintana, waj Diosar iausirinak. Especialmente Lot, upawa, uintatainaj, que haniu cualquier chachanaka kitanokaj. Ukapani chachanakaj Diosana Ángela Nakapao. Gloria a Dios. Munat amigo, munat hilata, munat kuliaka. De repente akat hamata Diosan Ángela Pajomar visitar Kiristam. Utamar por inispa. Kauka iglesia tatejomaj tanta chasktaj Diosarit ukar todavía por inispa. Pero ma cualquiera kamaki. Sin embargo, Diosana Ángela Paz Caspao. Ukati wasaja wali chekpachapini discernimiento ukan puktatañasao. ¿Ve? Ukat haƙil katanagachich kun hasumasi uqil katanagach korpashta siñaj. Yaqipanagach haniatkas han amuikas mahaqirus korpachkas ukam korpashtap, pero sin embargo ukahaqiha Diosan Ángela Pazquio. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces, Lot hopaja unhiu hayat pa chachanak hutantaskir. Isa akan sewa Sodoma Gomorra o carro poripje. A la caída de la tarde, ¿sí o no? Haipo orazar. Inas pechka sohta tarde orasaje. Uka orao por intapje kapa chachanakaj. Pero ukapa chachanakaste Diosana Ángela Nakapazcano. Elot chachaj uka Diosana Ángela Nakapar unjasaja. Upaj Ankakio hakashtasi hupanakaro ukatste Lot hupajsewa tatanaka hanikia sirvirimat past abhamte.
Hanukaj icharumaj humanakaj por paistasipjam utajana. Utajan jotjaski mal lugar humanakataki. Ukaujan wanayaja kayuna kama harikt apjama ukamarakiwa mankañanak swakist apjaja humanakampe mankatasiñataki. Hayukamau achikte akayosana Ángela nakaparoj. Y Diosan Ángela nakapaste upanakaj sapjarakiwa haniwa. Haniwa tamar sarapkirik tinanakaj aka ciudad. Aka Sodoma Gomorra ukamarkan ma plaza sutjija. Uka ojan kiw kantatipja. Sasawa lot checharoj sapje. Haniwa tamar pisitapkirik snat. Haniwa purk snat. Aka plaza nanakaj charuma kantatipja. ¿Ve? Ellos respondieron, no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Dios en Ángela nakapaj listo kiwa. Plazana. Más que tayapas, kuna uipipas, más que hanis ikiñanikpan, hanis utaj otikpan. Upanakaj listo kiwa plazan queda así. Aniwa pa nag-askarap kit. Iwa sakay, nagkahanchin todavía askartan y askarsanas. Ve, plasan taishistas pao, tal vez lonta tasal kachistas. Iwa sasatu ki taktan korpachis nyo tanak. Pero acá Dios ang Ángela nakapaja haniw, panagkaksiwa haniw sarap kirist o tamarok, lot. Gracias na nakarimbit atamat, pero haniw icharo man na nakakmunap kantatinya kaplasan. Ve, Dios an Ángela nakap, ángeles de Jehová. Ukampisa lot chechaja, wali muna sinchu imampiwa, upanagaroh, ukampalay to kanaksiwa, Dios an aron nakapaj. Lot chechaja, y hasta orakero alte, akanaksiwa, inclínose hacia el suelo. ¿Ve? Wali respetompe, wali humildad kankañampiwa, lot chechaja, acá Ángela nakatakej, ajanopsa oraquero alente. Ukamawichaja parlhaite, acá yosan Ángela nakaparoj. Monat amigo, monat hila, monat kuliaka, humakkomat respetascta. Porque Dios otjaponeo siempre Ángela nakapaj. Acá tukuy timpons. Ukapais pakirakiw Diosan Ángela nakapaj yast acá orakan. Uksan aksan yast onochtaski. Nit krikta. Amigo hermano. Acá tukuy timpon. Hachamarkas, iskamarkas. Kunayman sutin marka pasay, takin na piniw yasta, Sodoma, Gomorra, uka marka nakar uintata, tukhapjej. Takin ni piniw yusat armas hapje, takin ni piniw wali kanyo huchanak luranyang hapje. Kung hamatej kailkata nakaksiha de que Diosan hutanya patakej, Sodoma Gomorraro por Hanesiwa, Markanakaj, Hakinakas, Chachas, Warmis, etc. etc. Hayuka condicionaro por itajej. Takeuka nakat hiwasanakaj, destigotan uñihtan nairanakasampe. Kun hams ichoro hakej tukuej. Sodoma, Gomorra, ukan markan hakir hakinakaro uintat kisas ukat sukampe ahtkain loririnaka qaño huchan chaychata chachas warmir tukuñmonje warminakas chachar tukuñmonjapje pe hayuka estadoro porje aka tukuy timponja kunasutin marka pasay
Iskakipas hachapas acá orak pacha uka estado porje. Por lo tanto, con jamás Kamer testamentona Sodoma Gomorra ukan hochana kapah Allah pach diosana kapkam puritaina ukatwa diosak hitanina ukamunat angela nakap acá orakero quizá aske yosari yausir hakinakaro yanap tañataki ukamaraki kitinakatej diosaro han munapki diosat pola sipje upanak karoste mahachataripabe apaniña ukakan kanyampiu ka angela nakaj katimpons purin yukama ka iskarakiu akatukuy timpons ukamaja aka lotchachaj uka angela nak uinkatasa wale respetompe oraker peqep alte ukatste lo topaxiu kun hamara kumanakaj akarumas plasan kantatip khataste nan otjaskiu lugar uka otaroy pastanipjam uka otanay humanakampe icharumaj masuma banquete masuma manqabe manqtasipjañani ukatste samart abjarakit utajana ukat qaruroj sarasip kata uka ukharotej sarañina kamaki ukaro sasawlut chichaj achikte uka yosan Ángela nakaparoj yaka Ángela nakasti ukam achiktatawa iyaosapje ukat lut chichana upanakaj utaparo mantaran tapje gloria a Dios. Ukam sasausi akanaja versículos 3. Génesis 19, versículos 3 ukanaja. Mas él porfió con ellos mucho. Y se vinieron con él y entraron en su casa y hizo los banquete y coció panes sin levadura y comieron con jacosiñas. Lot pajkumaj. Seguramente esposa Pampe. Pa Emilio Pampe, ya hasta upanakaj ukarumaj más sumamanqabe más cena han libadoran tanta upanakaj manqtasiwayap Ángela nakampe frente a frente con los parcañas munat hilata humaj munasmate Ángela nakampe manqtasiña utamana umaj munasmate yosan Ángela paro katoktaña utamaro korpastaña umaj untapunismate chitis diosan Ángela paj kun jamás diosan Ángela paj de repente umaj amuyumanj amuyasma Ángela jalaj pachat halanis paj ma cualquier hamachero intat chiqanakan ukampurintanis niwancha ukamakit diosan Ángela paj Diosan Ángela nakapaj cualquier chachar uintatakiwa isa oxte solamente Diosan o nakapa uinte lot chacha uintan ka tiempon Sodoma markankir hakinakaste haniu más bien Sodoma Gomorra markankir hakinakaj Maulit ataka capítulo 19 Génesis los demás versículos naka ukataipin huka Sodoma Gomorra markankir hakinakaj unhab harakin pachachanaka porinta sinkiri ukatsti lot hupan utaparo korpachaser mantap hatapa ukat ukachachanakaja ukaroma uyasta lot chacharohma allanamiento lorapje pungunakap leqentapje pungunakap a la fuerza absuñunapje upaj ukahakinakaj siwa Sodoma markankirinakaja ukapachachanakaj visitap tamja ukanakampi unanakaj munapjta icharumaj mahacha diversión munapj hupanacampi mawarmin pjam sarnaqaña como usapje como qillqatawakanqa un hawkaj lakisquiñas pachachanakaj niu respetap kit Diosan Ángela paro
Anukah mas bin munapjem yang kachay. Ve uka aja no kahani kit akatukuy tiempo spaispakis kiwa. Wal hanina kau Diosan angela na kaparok yang kachay munapje inyang kachap. Ikonas pasan kalugaran. Kuna pajatih uka Diosan angela na kaparo yang kachay munapjan ka. Uka angela na kah. Uka hakin na karok. Uy kukang ganyampiw. Yasta. Tariprante. Uy kukang ganyampi. Takini utukur hapkan hanoy gir na Iran. Na Iran isipkan pero hanoy hapkan. Inas liam kak sarnak kapchin. Ukat lot chachan utapat akapang hilanagah. Han kunak upanagtayt mistro. Upanagasti huy kitayatano. Haniyo puirhant unyhanya. Diosan angela nagaparoh. De repente monat amigo humah. Ukam huy kurakisma. De repente, Diosa ukhiate. Hisa. Diosaha. Angela nagapak kita singkiwa. Wawan nagapar yanap tanyataki. Wawan nagaparo. Diosan wawan nagaparo. Bendisi nyataki. Irpa nyataki. Takehan wali nakats ima nyataki. Ukata kiski uka angela nakah. Pero yakipa hanimun kit ko angela nak. Hanimun kit katokanyas. Hanimun respect kit. Antes asin yang kalurany amti. Uka po ni ukatimpot pachas pasan. Yuka kiwa akatimpons repetisiski. Uka munat amigo, munat hila, munat kulyaka. Wali amu itapisim. Wali amu itapisim. Isa. Entonces kuna pachateh acá angela nakah. Allah pas toqit, Dios toqit, hutan hupanakah hakir tuktata ma cualquier chachama. Hupanakaha ma investigación lurasipkan. Kuna estadong kiteh Sodoma, Gomorra, ukamarkan hakir hakinakah. Tanto warmita, tanto chachata, wainata tawakot. Ve. Hasta aquí hupanakan huchanakapah, Dios anakap kamauporina. Entonces aniu yast otjante. Hispiasin hupanakatakih. Porque hupanakaja chorata apjanwa tiempo. Chorata apjanwa wale hacha tiempo. Paciencia Dios akapana. Inach arrepentisipjan. Inach hupanakaj hispiasin. Kun hamateh abramas zugaskana. Siteh positunganikin. Hanit perdon kasma, Dios aksiu, siteh positunga. Askiakan katakan nak perdonao. De repente han positungas otchispate. Kim satunganikis pasti. Dios aksiu, siteh otkan por lo menos sotomago moran kim satunga. Kriinti negakis, askiakan negakis. Dios aras hartirinek. Uka kawasak nayaha, perdonao. Abramaksan, de repente han kim satunganikchit. De repente patunganikichesti. Y finalmente sanwa de repente. Tunganikich. Quizás piscanikis pasti. Y todavía Dios sanwa nayah. Perdonaba. Si te ukka askiakan que kataukah. Kun haukah. Nos parqueñas. Ukampinsa. Sodoma Gomorra markanja. Haniu Diosat ashart irinikah otjant. Haniu ni siquiera posinikans. Noin esposa pampej posiniskan pero noin esposa paj. Haniu chikachuma iyausir kriintikante. Upaj wal hachan wal sintisin utapats kunapachatej yasta angela nakaj upanakaroh sana misthap hamagalogratiasta anchitaw ninam pinakantayatahan. Porque acá Sodoma Gomorra markankier hakinakaja han wali huchanak pun Dios controlor hapje. Por lo tanto anchitaw yast ninah hayoh porintanin asufrin pikitat. Hanir uka hayoh porin kipan yast humanakaj halaka misthap hamakat khasasa uka angela nakaj Lot familia roja. Uka mensak aptat uka mensak loktaphan. Hisa angela nakaj uka mensaje nak apiri nakapuniu. Dios toket. Ve.
His wali Argentino ka mensajej. Lot hupataki. Y Lot ukasti kasunya pan acá angelar. Istaña pano. Porque acá angela nakaj Dios toket kitanitano. Inasani Lot hupaja. Paselak mistuñ munkchint. Utap saithañ munkchint. Ukampens angela nakaj sanwa. Versículos 17. Génesis 19, verso 17, ukan hasiwa. Ángela nakaj. Escapa por tu vida. No mires atrás, ni te pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcáis. Gloria a Dios. Kunaskan sukaj, yusan kuya peesiñap, yusan graciap. Diosaj kitani Ángela nakaparo. Wawan nakaparo iskapay hanyataki. Ukat Diosan hachataripa uipat. Ukat Diosan huisyupat. Ukat ninampi asufrim kontek sarakan ukat iskapay hanyataki. Diosaj kitanitain uka Ángela nakaro. Gloria a Dios. Hichas ukamakipuniskiwa. Diosaj wawan nakapatak kitani ma ángel. Ma ángel mensajero. Iskapay hanyataki. Acá moderno Sodoma y Gomorra marcanak taipit. Hisa. Ángela nakajsiwa escapa por tu vida. Haltham. Iskap chort hapham. Si te hakañanin vidanin todavía munasip tukaj. Ka kolor ointa tumanagaj iskapaham tihukamak. Haniu kipaj ointa niphatat. Hanipuniu ni sait abhatas. Gloria a Dios. Ukamaraki Diosaj. Hiwasan nakaro hichisto. Diki hiwasan nakaja. Aka hucharar mundo espiritualmente mis trañas. Hani hupanak hucha lorabi chikajanyasati. Hiwasaj Kristoro makatanyas. Diosan arroparoa mis trañas. Iskap hanyas. Jesucristo imantas hanyas porque hupan ki utje qispiasiñaj. Ukatwa aka programan peqinchtawi paksata marcaja mistonjam. Han hupanak chik huichloramte. Humajaltanja mistonjam kaukaro Cristoro arroparo. Aka tukuy tiempo arroro mensajero. Ojalá más captas macaronaka entiendismo. Entonces Lot chacharoj siwa acá Ángela nakaj. Rato kipan iskap hapjam. Abandon hapjam acá marca. Si te hakañanin munaps tukaj. Gloria a Dios. Ani pun yang manakah sait abhatas ni qips unta niphatat. Iskap chort awayapjam. Han qip untanis. Dios agalawatapan. Si teh Diosan kistan hiwasaj. Munat amigo, munat hila humaj Diosan kistan. Diosar humaj intrigas kista. Bautizatah kista. Kunat sumaj qipuntas kista. Kunat sumaj saitas kista. Kunat spachas kista maja. Diosaj siu lot chacharoj. Han uintasis iskap. Ka qarqa uka qollor iskap. Uka qarqa uka qollor representaskan Jesucristo. Hichoro huakisiu iskap jañas, imantas jañas, oka roca, roca de la revelación, Cristo, arroparo, hiwasa haltan jañas, porque ukana ki utje qispiasiñaj, ukana ki utje hakañaj, gloria a Dios. Ukamaja, Diosan Ángela nakapa, Diosan Ángela nakapaj, utjiwa, uka Ángela nakaj, Diosan servicio pangiwa. Diosan manda tu pangiwa. Kuna pachatech Diosaj muni ko Ángela nakaroj orakeros kitanin o hanukaj kaukaros kitaña uka Ángela nakaj dispuesto kio. Allah pachat sarakanepje hanchir tuktat Diosan moniñaptoqi. Gloria a Dios. Ukamaj Diosaj bendispanaya
una tilanaka kuyakanaka, uranaka ya hasta rato kiwa porintan jaraqueja, akakamawa paltani pusnah maukampe todavía, ángel de Jehová ukatoket. Kamahan pacha simti, Diosan ángela nakapah otkapuniwa. Ani uka ángela nakaka timpo takikikant, uka ángela nakak sapa timpo tak sapa generación tak aun akatimpo takis. Kamahutir programa nakanwa ukampalt eskenyani, Diosan ángela nakaptoket. Dios ay bendispan ukamaha ka ukamapalt anipsma, akasawa da wilta jantatina, humanakan hilatam hermano Lino, hutir program kama, sasao saniwayapsma, Dios ampiquilla. Dios bendispa. O machkitu kakanya chuta Jesusa muspanya chakatao oru kakanya kiwata machakan kipsata ikatarat kalsuruma gloria a Dios areketu ukaumao se por tua joy maha salva tu casesa tate toco camara que joy maha cosese que catarata soroma oh aleluya are que tu cauma oh machito e catarata Gloria al Señor. Aleluya. Alabanzas al Señor. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mischunha ham, hanhupanachik huchlorabham ti. Estás en compañía de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido.